Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil Cholehil Choacue, Chiruli Hunkamokain, Utyokochish Kusbalish Holumili Katsolbal, Chiruli Kutanain, Utnashke, Hun Tikibank, Chaach. Marelach Moises Sinkanash Koshla, Chanta Guirahru, Tol Raquet, Quichish Hunilik Angel, Likitaklak, Quishban, Ligagua Dios, Hanjakun Angel, Chaach, Utmarejo Kanaklach Moises, Inka Rachnarachik, Chishbanunki, Lik Angela An, Utnabal Sut, Kishab Chiiri, Chishkebal, Nakinka Naru, Chishbanunki, Lik Angela An. Resta Ubalruli Katsolbalain, Nagatim Okre Naktaguil, Sali capítulo 5, Reli Hu, Éxodo, Sali versículo 3, doch Sali versículo 23. Lach Moises, Utliras, Lach Aaron, Kesh Utubribeb, Chi Atina Krikineb, Lischekal, Quinqilal, Eblach Israel. Kesh Ye Reheb Litenamit, Liratin, Liqagua Dios. Nakaaneb, Quankeparan, Shpanak Taklam Bileb, Shpan, Linimachqual Dios. Nakeblach Israel ke rabi liratin Liqagua Dios. Nasanak tananak ke rabi, Utkikwank oy benink, Chokreheb. Nakerabi liratin Liqagua Dios chan. Aho nakisaho klish oleb. Utkeshk lok alini makwal Dios. Ke oktanachish koshlenkil nak tana chokchak ligutank nak te kolek saru eblach Egypt. Utte isiq chimunil shbanak ra yo kebsh kulbal salitanamit Egypt. Lach Moises kirula nihkwi lach paraon utkish olob chiru lishtaql shban Liqagua Dios. Renak tishkana bebrach chishik litanamit Israel. Abanan kama chiknak chishunil kipoe kru chiruheb utki kibo kuchikru chihual kuchik chiruheb litinamit Israel. Shbanak kahkuinak kirabili akwabech likaruyosh patsbalach Moises. Chiruh kwi likutanaan kishk ehunchik lichakrab renak eblach Israel kau kuchik lik angel tak ehek sashbeneb. Kwankeb achtakl ach Israeleb achkwi sashbeneb chut chikwink chik angelak. Aho chiknak kikakuk chirunak kwankeb chaknachter. Hokanak eblach kamulbe reli tenamit Israel inka chik kisaho klish oleb. Ke kulak banchi atinak rikin lach Moises utlach Aaron utmuko usta li koleshtie chakre. Nakanaw nakwankeb sashki hun li railal. Kahultikak naklikyokeb tanaroy beninkil haanak shkulak likutan nakte kanabak chachabam ilshbaneb lach Egypt. Kabiyak likeshtie eblikuin kain re lach Moises. Toshik Chiilok Aran Sali capítulo 5, versículo 21. Utkeshkierheb, Liqagua tashak, Chikehok reta likarush hebanu, Utchirakok atin saeben. He magla naklach paraon, Uteblach angel chiru, Yokeb shkoskil sakaben. Hayak retal lishrailalle salihona lain, Uthokanak kolekulak chi atinak rikin lach Moises utlach Aaron. Mak la eschan nak lach paraon uteblach angel chiru yo kebsh khoskil saqaben saqal la eshshk ok hunch ich saruqeb renak toshesh kamsi sashna ach naqte kana baqrach chishik likeshkul han shkaku kujik lish angele ut qaho li railal mukuch achtash tawbal ruj mukush nawbal kaut nakechach korik in lach Moises Kui akshesh koshlanaq lach Moises yo chikula karan rerach shkolbaleb utenakwan num tajenak kujik li railali yo keb chishkulbal. Aban likakwil angelach kui likichal sashben liqawa Moises. Chirish nak blirech tenamitul shechaahko chikanan rikin. Ho kaneb akui lach Egypt. Aho tanash kakuilal chokrejunak lach kamolbe. Sashna aknak tishtawra shkakub shol. Rikineb blirech tenamitul anakwan Yo kahkwi chichi ikshbane at kwaskwitsin lichah kilalain tohnaqil tohnaqakul abanan litiosain liki isink chakreheb lach Israel salitenamit Egypt rubel shkwankilale eblach Egypt haanakwi litios anakwan shqil chanrunak maaka karuch achchiru Liqagua Dios ya lachkwi naqnake kulmank li railal abanan sashq ehil saqatsaqal Liqagua nashtenqa lishtenamit. Hokanak mich inang tashaklach o la talaba bal. Mare yukat rek angil shkakwilak angel. Mare nakat kulak shkoshlanghil. Nak sashna akhraq naqtak ulatin angil. Khalan chikli yukat chiril bal salaju am. Ma khun tashakreheb lik akriru hain.
linakakul. Tanah topresin kakwe rikin li Dios. Kahkwi oy benin rikin li Dios. Shpan naksash ehil tarakok atin. Andiushay ko naksinago chwini chiruli hung kamo kain sa likakangel ain solog sa lisan tilhu. Wok bilat hunelik ren aktuago chwini sa hunjik likakangel.